Manik terang atum devakang ton ahem mikis deretsok lak thom suya khiedat kana hokdun. Purek ang long ke tengsi Karbi kur pho amai ke paman pon. Khadkhati Press Club am hangge patek pon. Daithor kudam singna arong amekar manik terang atum devakang ton ahem michodat. Labang sut mi kecopot along manik terang atum pen kanton pentang devak ton thon susei devak stami chopon dado. Labang sut devak alang nitum Christmas aprang alang nitum pen ke jor pon siap han pusi alang nitum kanton pon. Lapuan sot kalilang lapun nat suberti pon. Ason amung an sami labang su make chupon sami chupon lablo alang litum pani bachini pon al teng plotang thi lak thom su se alang tum akhiadat melong chupon lablo lape labang su make chup son pen dok chulong problem nei non mat alang litum pen sami thangnat pada bachini pon thak thilang pusi devak ahem pu mate manik terang atum pen bachini pon thu news report Robinson Killing Hanboga Karbi Longri Abirta. Ala kone mesin aku ni yo. Oh. Okay. So last plan that one did no. Plan so. Plan so. Oh. Okay. Mesin apa? Chain pocket lang ya. Chain pocket lang. Kiset tang. Dari dia mesin. Kalau anak box है पिन भी है यो खाली यो कला. Lagi aku padu. Lagi pindah pisau itu lah. Lapalong dunia guya do tidak. Aje mesin ho bu. Nizang Karbi anglong hongkram khorsin teron arong purek anglong sarpu akeng ri along catching si Karbi kur po amai paman pon labang su amai along mai phu moha Vishnu tok bi pen si chep hem pu pon si hem tun pi sami ing pu pon laso hem tun pi kimikang pu pon along alhiaman pen MP horing sing base tami chetong dun Karbi kur pho apan panong pon si prabjin pen ban rival mare pai song lapan kithit hem tun pi sami kim rang pi pon po pu si MP horing sing be pen lamchak ti pi pon thu Karbi kur pho amai ke paman pon nangkok atheki purek anglong al sarpu akeng ri along kedam jiafang photum an sami ladak hem tun pi along wang dat pen si purek sarpu akeng ri along palidam longji lapen labang so purek sarpu aphan bang akai aron na pen ki prasad trisul la pen long angke pajir pon long lelo jongsu kemani purek sarpu akeng ri kedam jia bang pudul pudang ti mu iprang na pen ki kowe banta la pen milur methek pen si chardom sadi ponang pu pusi parengke athing nustami than pachini pon news reports longki rongpi hongkram Karbi Longri Abirta si MP kandidat utama ini kami Karbi kur polong ini Karbi po Karbi hem tim hang thekwe Karbi po tapi mata pen nami ini punya bakso Karbi kur po amei pen dak hem tun kang kupon alo dengan ketong nungken ini kang kami ini kupai pusi citin lo tapi Karbi thelong sama-sama son atura isung ke po awur ke bang akrem ke bang lason tame itu kita me lasong bong pen tame Karbi kai pat dak long riau nam dengan long nam satu lapan koi manam dari manam lo long sap itu lapan tu kiling nam tahu simpong nam tahu abia nam tahu kalau riau nam long pada nam tu Karbi kai tame aku pada menang lagi mau itu non an Karbi yang long distrik di long lok namanya Karbi kai bang itu lah cuma itu tum kai tim si itu tum petrol indigenous state itu hak itu ke plankpen Karbi kai nang ke plankpen nang ke koi bom bakso aning rokom pendang lok itu tum sama thap ini plank kenang jatuh lah silap so poro si Karbi ku pomai pen langsung ke klaim ke dam Karbi yang bong ni si ke paduji Karbi yang long antu saya pakar tuji Karbi yang bong ning si lampi si dapat dulu pakai klaim kedam
kontek apot ni pinjam tu mediang no pen tame bakar bitur pome tu kan ninga tong kan turo lo apen kerangnya poran tame nili alang ni tum ke klaim ke damalam piun an ke tek an kini an alam lang ni iki ke kan lagi la pen serap ni Lakan la lakan tua hawa long la kalbitur for permanent sebelumnya saya kembali ke lingkungan. Kalau si murid nili rat mai piara nili lam pelong ni nunggu pon sedak kini asap tu longri bang batu yang boy bang asap mana lam kaje ton tidur pula si nili tapi kini ni polong ni bukan tapi proyek tapi dia alam ni kata itu tapi dia memang dia kasi kan penamela soal tapi proyek dulu ni nili boundary bang kuat emang pilih no kadang di bom lo munit kan dan bom lo munit ke antara pilih bang nang di bom lo kadang bang rada homporti lo rada homporti rat lah so homporti kan ke lagi kan bang ke nili tapi inorakar di bawah nili tapi aku lo cuma kalau lah so teng macam ni dia pan ten boundary bang tapi dia naik tu si hem tu ni kim naik permanent ada mana dia pelang tak kelong sung ulo dia kadang joy kini tak pelang bang sung Pai kuni ni pai trok si ani ada por pai Krisia por malom La Horizon PW asai hem along La Horizon lapen khot ke chi hawar along ke do perengki atun chingrung si mai ingipon mai along Bogojan Press Club duna mai pu anan terang pen ke hem pu pon amai along alhi aman pen rat asai klempang pu Bisnu Guri lapen AJYCP Bogojan Regional Committee amai pu wai song terang atum chetong dun Minil Hussein mil si mai choripon labang su amai long pinangan perangki atu ke chetong dun aningar lu alam alang tum cipaklang ponsi khatkati press club seng nang chi pupen la su ani amat khatkati press club sta mahang pat thak pon phitlo labang su amai long pinang anta aporben chingwai ching sided pen khatkati press club ningkan thoma bha pharman cheton serpen anantarang aphan si mai pu ingwai ponlo laban konchun bang aphan kim Minil Hussein Afansi Jongponlo laban ka duk kowe bang krip ho atuma phant ingwai ponsi labang so khatkati prasap ka seng pon mesen pen pachun pon News report presenterang sangti hidi Karbi Longri Abirta আনন্দিত পাইছো কিয়নো আজি দীঘল দিন পৰা ইয়াত বুকাজান মহকুমাৰ খটকটি লাহজান অঞ্চলত এটা সাংবাদিক আজিকালি বহুত ভাই বন্ধু সকলে ওলাই আহিছে গতিকে ইয়াত বহুত দিনৰ পৰা মোক কৈ আছে যে কিবা এটা কমিটি বা প্ৰেছ ক্লাবৰ কমিটি হ'ব লাগে তো আজি আমি বহুত সুখী হৈছোঁ যে একতা হৈ আজি লাহোৰিজান PWD আইবিত আমি খটকটি প্ৰেছ ক্লাব গঠন কৰিলোঁ ইয়াত বৰ্তমান 13জনীয়া কমিটি হৈছে গতিকে দৰকাৰ পৰিলে বা আৰু মেম্বাৰশ্বিপ লোৱা হ'ব গতিকে আমি বহুতে আনন্দিত পাইছোঁ ক্লাবৰ মেইন মটৰটো কি হয় প্ৰেছ ক্লাবৰ মেইন মটো হৈছে সাংবাদিকবিলাকৰ একতা হোৱা আৰু ইন ফিউচাৰ সাংবাদিকবিলাকৰ যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লে ষ্টেণ্ড কৰিব আৰু অঞ্চলতো যিটো ডেভেলপমেণ্ট আৰু বিভিন্ন তেনেকুৱা কিবা যিকোনো ক্ষেত্ৰত হ'লেও সাংবাদিক তেনেকুৱা দৌৰি আগবাঢ়ি আহিব সেইটোৱে প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মোক 3 বছৰীয়া কাৰণে মোক বচা হৈছে আনন্দ তেৰাং আৰু ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে মাইনুল হুছেইনক লোৱা হৈছে আৰু এডভাইজাৰ হিচাপে বিষ্ণু গিৰিক ৰখা হৈছে